Number laispa laipusah. Haning ialum iak men hau trai ban ai lakamu lakadem haduan you play try can radu nong bu nong tau ubait basumariangi you play try can radu nong bu nong tau ubait basumariangi. Berdoa berkol bersin bakut. Amen. Jika ia terakhir Kristus jujur belai, lambat kejut selak musim bakut kendaraan kat berpibaro. Ringkat berpiru. Komen para Kristus ada seni baar juga tayo bakut. Sesempat untuk eldak macam belai. Kenapa? Dah kejengnya juga ni tunduk puara kena seni. Hadi dalam juga hadi bakut berkentan. Patun kelah, iki baru buat kipas new syarikat jumpa. Berkata ke kepanggi naga konsentrasi Yusuf kelah ya ke jus new syarikat kelah syar kapurang jumpai. Tidak merta kecepatan bermakna boleh lagi lihat kejuna jumpa pelajari apa? Ikan kejuna kejutan hajaka ban pelang ya kita syarikat jumpa syarikat ku. Nyum bagi laptop nyum yo play nyum kibai bagi nyum ya baru kat bawah wan dalam tijuni hagi juni kumta kipenduk cekermen ini ha cekap menye cekran ha cekermen dari jejen ya play depan mak kita juduna jembakla bagi bagi juduna jembakla juli baru. Ngapla Amen. Hadapi komen kepada bala possible large berkat lakin dalikam darajin neklet darajin pelacana darajin pelat bakrau ejana namar kata kepada kemaria bukui kabai sa katesiti yaki akan berkirukui hadapi komen kepada bantuan pentajana Outrai Blejuni. Blem dan berbara Islami bernama Kopjuni Unilam Nisha kecil bau juga. Amen. Traikendrad ko blei isneiani. Traikendrad ko blei isneiani. Christo ma ko Christo ra. Nong pen em jongi pen em yangi Traiken rat ko blei isneiani Traiken rat ko blei isneiani Christo mam ko Christo ram ko nong pen Jangi pen im yangi
to ngene doai goble banon barbaro ba im junom tai bangin rakhe ya kasakrament jo kejing syashitam turai nang bangin long babit tiang yang kejing lipat jumbe da turai Jesus kun jumbe bu secara dapat me ha kejing lo kawai mesti mukut we belai junom la junom Amen. Kajikule na kitab Isaya panong pasang pandai dekat kebanan ko hadap kebandu. Tushashkor yang turi kapturi yang usiap ki kipat nundiu kibana syajangan. Utrai dekat yang nadu dangka. Nadu dangkun kekiri yang lakat keteng yang lapendet yang kesintur yang kum kawat lam. Pad ulah pendek yang hakasengi ti jong ini. Dalit yang kum ukram. Pad ulah tep kop yang kering kap jong ini. Te ulah ong hanga pilong usyakri jong ku Israel. Ha uba ngan seyo uram. Hendai ngala ong ngala trai ngala ino ngala penut por ngala te khana kha. Lajar kata kahok jonga kalong utrai, kabailong jonga nganyo na ubli jonga. Timinta utrai ulakan, mau ubal lenong yang usyakri jongu, nado dang pun yang kenang berpin pai yang ya Jacob, berpenong lang ya ki Israel beru, nabang layo urom hakmat utrai, berubli jonga ulakan klan yang uong kumni, ompat biang Apin long tang usyakri, ban brindik tindiang ni kejat, kikan jauh Jacob, ban wan yang ambiang ni ki Israel ki badang im. Dan pin long ya pi, kajing syai ya kejat pendiu, ban kajing pin im janga, kan dupoi syedok bokut keperte, kektian jang utrai. Yesus yang boleh. Nakasam puai kana ba nyau spa san hundri. Nyau spa san hundri. Nan pen benabaro sisi yaki kampen im jongan Ame ku try ngawan rit ngan wapen deranya nga Hahok jong me pelagya nga syash korya nga Tolong mami mau siang baskem kakut bakran jonga Na kiriu sniu kiriu runa pelagya nga Benabaro sisi yaki kampen jome mami melong kajing kermen bacing syanya jonga hami ngala syanya nadu badang samla Hami ku try ngala syanya nadu badang syuka Hako kak mi meri mepsa sumaryangan Nan penbnabaro sismi Yaki kampen dim jongme Ngan yai penbnabaro sismi ki kambahok jongme Kam jing pen imba mela lela ngam tiblu Mela hikaya ngaku nadu badang samla Mentangan yai pen naki kampela jongme Ngan pen nabaro sismi Yaki kampen im jongme Ya roh you try O Christ Jesus,
ngap ka gospel jong ngalang ke jimi pat ba ke jimi ong try utau ba im ba ngai hanga ram yap lano ru ya Yarrow you try o Christ Jesus yang joy pan ngap ka gospel jong Radar kabaki, Ringkat piu kejupulan dalam gospel bakut kat kumbio anis. ka borong mego try Nda jusu ula ang yakane, los ngapisa jur hai kemensil bolok bat ula tempau syai kedar. Ngai tu ya shisha, wenapi unsa dino yangan. Disemran kelempet i uwei ya uwei bat. Tem sentu ya no umur. Wena disemran ya uwa jusu i usyanya akan syadam jusu. Usiman Petrus ula aidat hau barlaong. Hakli udai ya no ba ukren. Tau semran ula syania. Ubala syania akan syadam jusu barla keli u. Dai mano syah kengrat. Jisu la jubah de uta uba ngan ay okpu balawi. Tau la shimshi lengkor okpu. Lawi barula ay ha Judas ukun jong Simon Iskariot. Ndau Judas la shim ya okpu. Setan la besut ha u. Jisu la ha u. Tol le no kloi dia kebat kita pan le. Na kita ke syong ban omdon weru ubala setu bale jisu la ongkum ne ha u. Nama bau Judas ulalong nompat pisah dan kisendran kibat harai bau Jisu ulalong hau banlek kit jingkit da na kebentak jing hawai ne ban ai ha kibaduk Judas ulami uta ukpu bar ulami bat kalamit nda Judas ulalek Jisu ulalong mentah lapan pau keberom jong kun priu mental penpau ya keberom jong belai hau Lada lapan pau ya kaborong ublay ublay un pendon borong ya haladeru bar un pendon borong ya shisendon kokun bai ngan sa slam shu bapi pin ya wat ya nga ngrenga ong api menta ya kata kebangal ong akiju syabalet manga pimla banwan men lecture no kendra matali usmun Petrus Syabalet manga mentapim la banbur lajbab ujisu repil sabut kam hadin ko kenrat balai ngamla banbur yame menta la keli Petrus ngalaploi banjab na kebenta jume ujisu la pektin ngalaploi shisha banjab na kebenta junga ngal haki ya kaju shisha syuabos ya rukun ik pen salen hadu laisin lagwat ba kim itu yanga Gospel jung try Cici ro ya me Chris Dengan para Chris kat pengajian hari ke Yobakut Jisu jatuh syai utip syai ya ke ek bangsa jia hadir ke jinsa kijat ke simple hadir ke jinsa kijat ke jing kawai mir ke kendu ndal ada kawai Jisu langsung pisah langsung kordir jur namar ulah tip syai ba unok syakela ulah jangan to unok syakela udang janjung u ba unsa le no ya kakan utip unsa syakela unsa syakem nata kisran bara cu kisapkat no u nomor beru bandal lembat u la no yu anis nata utip ro unsa syakam unsa syak Mas ngepisa kordir jur baru ya tu syai nata udah itu syai kedar na ya tu api di shisha wen api unsa dina nga ki seberat ki mas ngatu ki lelese ki rupis ngakondit ya kata kumno mano bandino mano se baca kelayu kila pakeli mano baca kelayu la au Judas kata tempat petan kim pas ngatu kimru maka klik jempi Ketika jumlah ke umuta, kim seluruh kamu tadi kata. Kenapa kapan bago nama Judas dari unombat pisah
Bapila tharai bakin lekit ai na ka ta ban lek sne nan nan ta ka jing khawai ha ka paska kim ska thu ya ka jing mur balai of me jisu balai branch competition shitam betrus le ka khan persya yu ko kan rat kamne panjaya yang berkumta beliau shalom lek ni suatu ya kata shalom lek jisu dan jisu ong syayu syabangan lek mana kita pun nak lek kita sawat hati kabut kata ko ong jisu ya Petrus mereka ke bawah sana takane jisu lakin ha dam syadong ya kecing kecing syaitan mana basyat kelak kau kan jayu dan kata kata kafir ke samaniru usya syaitan jur mereka kena ke bawah jisu ong no habau Judas lalek no bakal amir suit ularong kau jisu ulat dan dah kecil kemen habis juga kuar berjuang mentah dia lakukan pakai berang jauh kurbriu mentah lakukan pau ya ke berang kau belai lada berpakai berang terus lakukan dan berang royo pa then habis jisu ya iya mekci sitab di ai baro upai sya belai upai sya ka bainong berkaburam kebami na kata kecil sya sitam juu uklam pelajemut ha kata kecil sya sitam juu kren pelajemut ya ai ke bawa usah pentek da kecil sya sitam juu tip ba usah lek ke bakrau usah pendam beram yo belai da kecil ko juu ba belai ru usah kentil na u halor gerna bananta ha kecil ipat juu ulai lepa ya kata ka jemipat ke bangsa lo kaburam ke bakrau na kata belai ba na ka bentak ke barak ke teh hajaga ban pelajemut hakan ke cuca sitam pelajemut hati ai bakut ai bakentang ai bagi lam syak buram upun kala ya kita ke diskusi ke diskudiam syak ke jumpa syak ai bakentang yang hiru hakan ke por hakan ke bakut ke khat ke warni hak kita ke kam bahwa min sasi bentah cuca sitam jutra jisu sasi syirin bentah ke jiap ju kita bar lam nak bentah buram abangi len late manusia syaitan udai manusia syaitan kan tertib itip balai manusia syaitan mereka bagi perkelah ya ki ibarat seperti bah dia kata kita bohong warga pot juniru lada ngile utrai ulah bang perkelah ya kita sekerja kejing bah ia tu karena ya ubeu ukna ubah duk bah himasen berundot ai dia kata hapsan ya hakiwei hapsan ya banjiro jingerak kiwei dede nomor kata kejenduk juku hablek ban syakiwei hapsan ya ban king school ballet school hap lekut ya kiwei ngrei dak jengkut ya kiwei kadang habut kelas kejemah ke ba on ta ko ne pa ju khatna na lain tangi me bakasyan ya i delek kumno nomor undon bakasyan mana habawan kun jong i iwan kun basyon khan ya kan meju i delek kumno nomor ba imdon ai isna de ka ba ong tum dekat dekat nomor ba de kun bayalang i bodi kun pasabut nyam na kun delek tata delek bot nyam kerja kumno ruang rai ba unde berlong run yang no tidak ada tahu dalam alasan dalam lagi boleh saya dalam kadar tiada di lo perkat kunta dalam kampek kamsan dalam jalan lo kadar lo perkat kita ani pada kari pajunga banda dari bangaduk mana nanam dunia hire banda nanam dok hire kata kejepot kaju dikane kita bawa orang tabat luat ia kata kejenduk kadipa i kebang pasni untuk kata-kata ngerai penban wat kata kejenduk kadipa kebasni ublem la pun berkelah syak ke babah dia yang niru kalau komjuk ini mentah haba ni keduk kejeng ni keduk kejeng sniu haba ni dia ublem ke barok kila berkelah syak kejeng bah Kecuali sitam jisu kekelah itu syak keburam kejemipat berkecepatim ya keterkait barok away dia niru hak kena kelimat hak kena tayo bakut nama kata ngende berpelajemut hak ibas niu
Repelut lejumur ke kibabha ladang ila sniu dan ke kibab sniu ke jing jini ngin IT yang kita hak try berkelar ni kata yo bakut pun kelah yang kita barok ke jing ku watak ke sniu sempet nrai hak ulai ulapan perkelah yang kita barok ke jing ha tan ke we kalau kamu jini ikolai DM kemudian yang kita kumpul baca hari jing jini bahkan kelai kita ke jing ha dah ke jing ra ke jing ku jing ulai dengan dua kemudian para bagai kata yang bakut kalau kata pol bagai pai syu belai yang pai syu kita bakut syu kita bakutang berayu belai mudon le berkata ni bat dah ke bat pai syu belai dah bat pai nak kita basniu ngin sayok keborong berkat belai berkat bajusu hari cumi pacu berkapaskah kalau sisya kasni bakut berkutang bapak kemen badak cukup ini mulai kalau kum kiwe pat paskah lese ke basudet ke basuan mengapa ni pas ubelai ni IT ubelai ke berok wat basnu ke belai sekejap bat ni samitan ke jesuk ke kemen na ke benta jumi to try to su bangin sa yo prian lain ke jini ajku berkejeng klan berkabar ban berkelah ya ke snu sya ke jumpa ini ro su Chris cuma wajah amin. ngàn nghịch hầu lấy vào đường bò bò nong thao neng bata khlo badao Yesu Christ ko ma we chu utrai chuni ya bala punam sim ko ya bala khana ka Maria testi ya bala shala ben po Pontius Pilatus la sana pnayu le ya batabiu la ya shiba ya ha kasmi ka balai le pa ki ya ula ke Yesu neng sham sham le pa baro nang taon pat syari bayam ngangi hamun sim mukut haga balangkat slik bukut haga jini selok kirukut haga jima bipop haga jimi pat kedok haga jini imbam jikut amin. Lais pak nyepusa Akapliang dan baru puyana donut nawan terwa Kajingin jengakan long Kajong mime ujongan Kum si jauh hakakuri trai lembar meto syangan sa Mikawan ngapat ka Yasno lang haka jingknya Angin imna marjong mi Baru
sisni manakasni bom desuk mangi baim dei mami baim hangi Teruat benar para Maksudnya Bajuna Jumti Ekono Blai Pa Berpor Paro Tau trai piring jing kinyani ti jompi naga benda kecil rak keburang kerteng jom kecil mentoi ini beda kabalang bukut jom karo kuai To Facebook ko trying kerpat halor kecil tuai jom kayin kasem jume Bato ai ba kita kiba me penlong kinong yok bentang Ha kecil let nyam ba kentang Kitpoi syaga jing pura jomki Dau Kristus try jungi Amen. Teragar kapati Mereka berpi do kecil ke donut kecil kisau trai tong nyayu ya teragar belai jungi kasong opat kacai dan sisa pengkusuhak berkebadai kedai ti jungi baca pengimangi memala kepor kajaka barang yang mengko kentrat ke babakut ko belai badan bor berbom cukut nomor trai jungi Yesus Kristus nomor kisni jo kecil syaitan bapelim jo kecil ipar badan borom jong kilajan dah kibajab ya kecil sarong jong unosul pulang bat ya kecil maya jong kecil pedim jongi larakhe dan buram lembaj kakabon juga engel kamane ke buram jume bat kakamen akman jume laga kesur jungi ruti berbai kneso bat ki baniar wailang dah kecil kemen kabani penbenar bakut utrai bakut ublei kipai neng bat bertek gidam daga burong jome wai hosana syajong wai hosana kemkut wai hosana yublei junong yaro yutabawan Haka kerteng utrai neng bat bertai gidam daga burong jome Wai hosana syajong Wai hosana klemkut Wai hosana yublei junong dah sisa melang bakut utrai kakmei jo kecil kuit baro nomor kentang kerpat diame Kapal kuit perkentang kena terwa jungi dan bapak mesin jume kongkau jalan jungki bagi dulu lalam ini kemet bersenam jutrai jungi Yesus Kristus hak kapal dina yu badlah masubhal dia kecil syak syaitan Lasim yakpu badbai nu yame lakedia yu badai la kesemran ong to shim batobam nakane ki baro namar kane kalau kemet junga ya keba an IT na kabenta jumpi Hakaju kekam undala lebam Lashime kekuri pada bainu yang yame Laika halak sendranu ong To shim batoti nakane kibaro Namarkane kalau kekuri juga senam jonga Jog jutan berkemai berbom cukrut Yang bermit na kebenta jompi Barna kebenta kebabun ya keban maki pok Tola ikane barken mau yang na Kecing mea jong kecing ne kata sin bangi bam Yune upu Bagi di nakani kakuri
men na ka jing yap jong mi ku trai tan ha du men wan Luar kata ni bapun mentar jingap jingi pajung u. Ngitur wa ko trai pu jingi berkap kului jing cipun em. Dira aing wa idam namar melenyangi bagoi pen khidmat junge barban syakriya me. Dak bas ngorin kerpat ya me ban baya banta hakemet bas nam kris nilong kiba lapan ya telika we dak sembah khoi. To kema trai kabalang junge propriak setelah perkai batu penjanaya ka jing I. Dekat Francis kwa ko jungi. Para senangan resisan mensedot resis jeni barbaro kilento. To kemalam berkimen para senang berkentai biar kia ada bakar manajemen pat. Pada baru baklan nak jenisnya jumbe. To pedian lagi siapa jenis saya kemar jumbe. To isnya yang di baru angker pada me. Kenapa kan perkemarin atas di bakul di kemeja ubelai. Joseph bakut kurim jongka, Apostol bakut, Presidensial bakut, Barbaro kerukut, Bapak Hamid paten. Itu kamu pabit bagi bentalem macam pom jukut, Nero penat beramai, takul jumbe uji sukres. Daul yang baru, kalau membeli pabel bor, jangan aku wajib mesti bakut, baru aku beramai jingero junam lah, junam. Amen. Kembali kami dalam film kembali kain dak template dokan ong Pa chungi uba neng kalong ubukoi kerteng jume kan wan ke ma jume kalong kamon jume hai kendo kumba neng trai min tar jumlam chungi kabah lagi sini batu ma bingi kerengkang chungi kumba yuri ma bingi balas ni wadalam ni syaga chimpen shoy handrei kepala jungi na kabusniu. To pelajangin kerpat keterangan kisni baro hak disebut jume to ajing sukinsan kisni jungi kenan baro kejingerap kisni jume nilai barbar kapok bagin ya jingada anak kejinjar baro ya bangga ak melenti ya kejikerman bakoi berjumpa pat jungi uji sukris Nama kejume kalong kaima kejume kabor kaburong cinom la cinam. Ko trai sukris mebelang apostol jume kejing sunai api kajing sub jangan ayaki, waktu pop jungin kajingnya juga balang jume, berkajing sebut jume tak kajing sub yang terlihat oleh terkungkaman jume, memang bisa syah junam lah junam. Amen. Kajing sub juga terak dan berbuat dengan tapi, Ringkap berfiru. dokter wakil kajing sub juga yang empat. Kun lang bro. Ubakit no kipo ka pertai tos ngausen eyangi kunang brod ubakit no kipo ka pertai tos ngausen eyangi kunang brod ubakit no kipo ka pertai do ai jing suk yangi. Hakmi dalam proses yang berbagai pemesan juga pertai. Sukitonya bakal juga kawai juga dalam brod. Ku kenal ngamlong ku sempat menrung pokai yang junga reis om tangti kamesim junga kan sakyahi.
Men sim jang Chris tu pen kut paryanya medu Chris tu pen imyanga umbatu naka krungu Kristusan yanga Namu Kristen depyanga Kucing syaleben Tupen lang syuyanga Krisma bhatu shaskoryanga Apo kijing mong jong mitrai Ngandri awat syangan kladno name nunong syun ubaman kulong to dayanga hat miryap to kodyanga bangan wan syami lam kiriu kujong mi banyaro tangya me juno akmi ko Jisu ubabha batyang tang ademu manhakma jong me da jing trang ba shit lem jong ka men sim jong ngài đoái cơ bát yao mi ba men chân jing snow ha do nup cha jong ka jing e jing cơ men jing e tu shon jing kus lai ba shi sha ya ka po Bat kamons kemban levano Kadangay kuson jing mong kodor jombi Belaya tulu padabi Kila sang kiti bat kijat kijonga Kila nhau xin chung baro Terwaru nak kebentar yang cemu cemu pabukut, panam tak cemu penjem, lagi pop. Lagi ni tuai kok pacungi Ubah ning kalong pagkukuy kateng jomli Kanwan kay ma jomli kalong kuman jomli ha kakdaw kubah ning Tuay ni mta jumbam jungi kabalakas ni Bato mapengi korkam jungi Kumbay lo ni ma ikipadas ni Wala lamin ni siya jing pensyoy Andray kapalat ini na kabas ni amen Kublai Kumaria Kabadak dagat singai utray na mapha kurkuya phan dai kantai balak kurkuya sopo jong pha Jisu Kumaria bakhuat kimi jong lei duan benta jimi kinong pop menta ba por jinyap jimi amen Kaburam hau pa ba kun man si makhut kumaga long nang kong unjuk menta ba por jinom la jinom amen So, ini ada
Dalam sayangi dah kejung ai baklat im. Ipan yang diusnai jomi putrai. Badakane kehidupan juga sakramen. Dah bangelamon ban sayangi hak kene kejung im. Dan perlong ini ginong yok banta hak jigi bau jukur. Dah kusutrai jungi. Amen. Tuan berkati. Rengkat Engkau berfiru. berfirman. Boleh berdoa berkati kuat berkon bersih berkut. Amen. Amen. Kristus yo turai kejung jompi. Nisu yau lei. Nembarsan pun riu. A Jesus cross fighting is nay, hai ki ma jong mi shanga, Syaku pa ya mingan kot pa na ukun jot lasakma, diminta Shamingawan pai Map Jisu awat kentai Asal niu din nai ngandri Objong nga atroy tusai. En je raad, Jezus Christus. Jinom la jinom. Amen.